Nagaliang MSA naduk bala ayo ke approval jang ke sarkar abang la apan man ai coaching arpos ngi ya ki Australian bro la apan ngi pisar arspa chikle la ai pisar chiki kala sedang coaching trai pla I hadu anda sedang coaching arpusan ngin kod hadu pra hadu sedang tournament ke jadi Khreh kala ya chicha ngai kala trash tom ki coach kermen hi ba ni trace tam coach mta snam in kam yo bon medal kan ni north east ban ya ka ba yo Manipur ni nong ile ka jong ni tang almost but official sanspa mta sanspa ngut total but athlete but manager and coach mut ki persen ni khat pra association kidan ne ya let's say ki district ki ba klam management Bynta ne overall district no kasong Australian mo lag athletic jangi tingi baro Australian dan Garo Hills ni dan Jantia Rongstein Riboy baro boni ki dan hari maximum try athletic dan lut long gat kom jing tibet trajit mo amde sujit bade ta district ki bay dan hi district to yang mentah ai detail mla an rai yang ata 90% jong athletic ke na sabar jong Shillong yang athletic ngala nong maringi dan under 20 I hope 400 above to 10,000 ngidan chance banyak medal nama ni dek menang wan dengan national ru gijuk idang dan terus tu competition dengan orang singi tanggil athletic tom no athletic la coach dai kong Daisy as a chief coach assisted da iba bedding belong international but uba pleasant tri sena ba kong dari ta iba physio ti athletic la pensa je stadium senrang asai tiap pulut jaga sa amarngi nongondong kawan sa sini terkendian sai sarkar lairap dan bok andai te kae arpuar nega athletics arpuan te arpuar senang nama sa sau te so bon gi bangi expect ya I think ban ga bangi perform ha Manipur Bynta snem tangi kermen hi bangi ya bon hi medal jan gino kam klan gino bam klan football expect men women at least in the top 3 golf lo gibit hi kita contact sport I think you don't chance cycling is a new one you never know namar ki long very serious try kermen ingin perform better akan la keren man ge venue sampai this prestige mah sa Shillong kan host borok ini EP ke burom jong state to jing long kan ni tolong kan ai musim ya ngi ASEAN Meghalaya Olympic yang sarkar bagan nang ni bagan invest ban coach ni kena berbor ni keren balai job national game pi national game ban job no habo train stayo tu bela job na do meno ko mengas long bon istok beklah national game ngacu keren ni national game ngai lama atletik janga dang under 19 jele bagi tu ki international ki bela elek la forward national represent ni national bela job national game bela elek international sin announce lane number 1 winner of Commonwealth, lane number 2, Asian medalist, la kenyuk lepas. Handai ngomong, tinggi hap invest, long hap tap, sembai, hap thong, san, tu kajui, long kena school, gina hikai. Oh, ikon pulang school no nursery, groom 10 to 12, then your degree, then doctor engineering, tahap groom, terkajui atlet umla pun sulong. Rocket science no sumi bulat tapi ada steroid job tim ini ngapin Januari sarkar ai gran ini kal ai bon ge bang alai national terkermen bagani few years kensan first aim jangi kumbanyo national menekai mano padan ya national except e-zone about national dan except gini contact sport gitu bon kinam ya long si Olympic sports telong ga simpor Arnachal ngata ada pinawan Arnachal you take the interview ki kumno okay when review dayu central minister atau cabinet minister la thelot ke pisah ha Arnachal pej menta wushu ya 6 gold medal ngada nang tu kena jongki sudah tengah sorong berkiru ki kena tengi dream one day way ni kena ngi Jakarta na athletic on me in the way no saya nak mi way tak apa Meghalaya tengi kitbok ribiang ba ke sarkar lamba ni ganil upload ba sarkar song haki bat mangi banyak trai namar ramdan ni ru yang penting watang katiar orang pingin yang tiar mentah
Ikena leka jangan atletik. Kerteng jangan ada permikisal ada national jangan ada natenet kawas izentiah. Laban ya YouTube ini tinjat kuno sila pengke akan ni ke National Olympic kuno ke Jing pengke jing itu kalau biang mentang hilang up community stang ban perform akan ke tournament. Marka jing pengke ini semua kalau nurut kut Meghalaya game tu tinggal ada pengke bayi dong. Ila participate ila idon behi cha ground to ground sini ila ya participate. But ni community ru ban wala jing job antaka step jang itu. Hajing Khreh jangan la Khreh ina ka bentaka North East ba kebala kebalong hani namar ba tusin per bakalong po maningpur ngaklam yo ora ban Bynta mar kidon ki exam e bang haban pendep tem tang ngit khambat nga hope ru ba ngan la ban le kai ba nang mangan man rai ha medal. Ni kaya bet nong ni practice man kasi no do saw bije do understand ni nyo bije tie kaya bet Saya kerja apa ni practice support normal halam Khreh ke di jaka long pusuk banyak practice nak ka shurit ko hol rate ki biang lo ki equipments ki kamat no ya pen biang no ki instructors chungi tie ngata hi ke keteng ni ka jingla ka krik taekwondo ke kumno pi so ba kane ka jingwan jong kane ka North East Olympic chine Jylla jong le se ka ailat ko ban ko I ka ti sap ko ba ko le ke hadu ka no ti don jong men yo ban ko ki medal ha kane ni kat kum ka jing practice jungi tingi ya kwa hi mo barok khai banya yo bangin poisha ka thong tingi la practice man ka si hi te ni sapet ka shong na ha ka nasib ki shuang. All right, so they're practicing in the hall, in the dozang. So let's see what will be the result come out. So for here, in the opening ceremony, they are doing the rehearsals in our dozang as well as here in the Nehu ground. So